Ni imyaka 20 ishize hashakishwa nibura isura y'umuntu ufatwa nka nimero ya hafi mu mugambi wo gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Inyandiko zimuta muri yombi zanditswe ku bwinshi. Izina rye ryatanzwe mu buhamya hafi ya bwose mu manza mu rukiko rwashyiriweho u Rwanda Arusha. Protais Mpiranya. Uyu nguyu yari umuyobozi w'umutwe w'abakomanda bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana. Ni ukuvuga les gardes présidentielles. Ntabwo byari bizwi ahantu uyu mucurabwenge wa jenoside yaraherereye. Iperereza ryakoranywe ubushishozi ryagaragaje yuko ubu tuvugana hashize imyaka 16 apfuye, ashyingurwa mu mva yubakishijwe uruvange rw'amabuye na sima mu murwa mukuru Harare muri Zimbabwe. Ni amakuru itondewe cyane yashyizwe ahagaragara n'abacukumbuzi b'umuryango w'abibumbye nabo bashidikanyaga cyane ku kubaho urupfu cyangwa ubuzima bya Protais Mpiranya. Abamushyinguye nta kimenyetso na kimwe basize imusozi kubera ko n'imva yanditseho amazina ataraye. Kugera ku kirenge cya nyuma cy'igituro cya Protais Mpiranya ni ibikorwa nk'iby'inkomarume kubera yuko ari mu birometero byinshi uvuye mu murwa mukuru Harare harihishe kandi amazina yarahinduwe. Byagenze bite ngo ubucukumbuzi buhamye neza ko Protais Mpiranya yapfuye kandi yuko wapfuye koko ari we? Aya makuru yabonetse ate? Mpiranya yapfuye uruhe rupfu? Yabigenje ate kugira ngo inzego nyinshi zimuhiga zimenye yuko yapfuye nyuma y'imyaka 16? Nifashishije inkuru yanditswe na The Guardian y'Abongereza niyakozwe na BBC mu ishami ry'icyongereza mu gusobanura ibyavuye muri ricukumbura ry'umuryango w'abibumbye. Ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Bigutwara akanya wibaza niba urugo rwawe naho ukorera hatekanye bihagije? Given Technologies Limited ni irimo ifasha benshi kubagezaho kamera z'umutekano zizwi nka CCTV cameras, bakanabakorera installation, bagufasha kugenzura umutekano w'ibyawe urebeye kuri mudasobwa cyangwa telefone ugendana. Given Technologies inabafitiye iduka ricuruza mudasobwa n'ibyangombwa byazo byose. Bariza mu mujyi rwagati haruguru gato y'inkuru nziza, cyangwa uhamagare kuri 0788 95 63 wanayibandikiraho kuri WhatsApp. Ku munsi wa kabiri ubwo hari ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatanu 2022 nibwo hatanzwe ibisubizo ku bizamini bya ADN byari byafashwe mu bisigazwa by'umubiri wa Protais Mpiranya byafashwe aho yari ashyinguwe cyangwa aho bakekaga yuko ari uhashyinguye. Ibi bisubizo byakozwe kandi bigenzurwa neza n'ikigo cya Netherlands Forensic Institute. Byemeje nta kwibeshya yuko Protais Mpiranya washakishwaga yapfuye ku itariki 5 y'ukwezi kwa 10 2006. Ubundi ntabwo byari kuzigera bimenyekana kugera ubwo hafashwe mudasobwa imwe yarimo amakuru y'ibanga cyane yavugaga ku buzima bw'uyu musirikare washakishijwe akaburirwa irengero. Bwana Serge Bramet, umushinjacyaha w'umuryango w'abibumbye ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi, ni nawe wari uyoboye iri cukumbura. Ryari rigamije kumenya neza iby'aya makuru. Ubwo yaramaze kubona ibyerekeye Protais Mpiranya byose bigaragaza yuko yapfuye, yaragize ati twabonye ibimenyetso byose bigaragaza yuko adashobora kongera gutera ubwoba cyangwa se gutera umubabaro isi ukundi. Uwashinjwe jenoside n'ibyaha bishamikiyeho yaguye Harare muri 2006 ku myaka 50 azize indwara y'umutima n'igituntu. Urupfu rwe rufite aho ruhuriye n'ubuzima bwe kubera ko byose byagizwe ibanga rikomeye cyane bikozwe n'abantu bo mu muryango we kimwe n'abambari be bari bamuri hafi. Amakuru avuga yuko Protais Mpiranya yabaye muri Zimbabwe imyaka 4 afite uburenganzira ntayegayizwa n'ibyangombwa byo kuhaba, nubwo bwose igihugu cyagumye kubigarama kandi kikamuhindurira imyirondoro. Iperereza ryakozwe uhereye ku izina rye ubwaryo kugera ku irimbi rya Granville mu majyepfo ya Harare rigaragaza yuko Protais Mpiranya yageze muri Zimbabwe azanywe n'indege ya gisirikare ya Zimbabwe, ndetse ngo mu gihe yari muri Zimbabwe yavuganaga kenshi n'abasirikare bakuru n'abategetsi begereye Perezida Robert Mugabe. Abangaba ngo bishoboka yuko bahuriye mu ntambara zo mu mashyamba ya Kongo mu cyiswe Kongo ya kabiri ni hagati y'1998 n'ibihumbi 2003. Aba basirikare yewe no kugera kuri Perezida Robert Mugabe
ngo bari bazi neza uwo mukomando uwo ari we, bari bazi impamvu agomba kuba muri Zimbabwe n'impamvu agomba kumuhindurira ibyangombwa. Ni nabo bamuhaye rero ibyangombwa birimo amazina y'amanyazimbabwe ariko wumva avanze n'aya Kongo, mu rwego rwo kuguma kumukingira ikibaba. Umwe mu basirikare bakuru bari muri ikipe y'iperereza yabwiye The Guardian ati, ibi ni ibintu byumvikana kandi bizwi neza. Abategetsi bakuru mu butegetsi mu gisirikare bari babizi neza yuko yari umusirikare uri muri Harare kandi ushakishwa. Mu gihe yari ari muri Harare muri Zimbabwe, ngo ajyaga agaragara kenshi akanahura n'abategetsi bakuru ba Zimbabwe kimwe n'abasirikare. Mu buryo bumwe wageragezaga kwihisha akigaragaza gake gashoboka, ariko nanone ngo impungenge ku buzima bwe ntabwo zari nyinshi cyane kubera ubushuti yari afitanye n'abantu bakomeye mu butegetsi bwa Perezida Mugabe. Yari mu bantu b'imbere cyane bari bakurikiranywe kandi bashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha muri Tanzania. Yaregwaga ibyaha 8 birimo ibya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Kugera mu bihumbi 2015 ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwafungaga imiryango yarwo rugasigarirwaho n'urwego rw'umusigire rugomba kurangiza izi manza zitaracibwa, Protais Mpiranya icyo gihe yari ataraboneka nta n'akanunu k'ahantu yari ari. Ni muri 2015. Kumbe iki gihe hari hashize imyaka 9 uwashakishwaga apfuye. Gusa amakuru nayo yari kuba ari ingenzi ntiyamenyekanye. Urugwego rwagomba kumushakisha hasi hejuru rwaranabikoze. Ni rwa rwego rw'umusigire rwahisemo gushyiraho itsinda ritoya rishinzwe kugenzura no gushakisha amakuru yose yerekeye Protais Mpiranya. Hari abantu bakeka yuko ukwisha kugera kuri uru rwego rwa Protais Mpiranya wenda byashoborwa n'umusirikare uwo ari we wese. Uru rukiko rwafasha abandi basirikare benshi barimo na Toneste Bagosora bigeze kwishanya n'abandi benshi cyane, ariko Protais Mpiranya yasaga naho yihariye kubera yuko yananyuze mu myanya y'intoki abari baje kumufata muri Cameroon. Ka gatsinda rero kashyizweho mu 2015 kagiye gushakisha nibura amakuru yerekeye Protais Mpiranya, kari kayobowe na Serge Brametz uyoboye ubushinjacyaha bw'uru rukiko. Ahagana saa moya za mu gitondo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri vuba aha 2022, abagize aka gatsinda bageze ku gituro kitazwi neza nyiracyo kiriho amagambo yumvikana ariko nanone ajimije. Igituro kiragaragara, washoboraga gusoma amagambo yanditseho urebeye mu kirahuri, nubwo imva yasaga naho ishobora kuzarengwaho n'ibyatsi mu minsi mikeya. Ni mwirimbi ya Granville mu majyepfo ya Harare. Byafashe amasaha 2 n'igice kugira ngo babashe kubona icyo bashakaga. Ku ibuye ry'umukara riri ku gituro handitseho amazina y'umuntu uhashyinguwe witwa Sambao Ndume. Handitseho yuko yavutse ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatanu mu 1956, agapfa ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 11 2006. Tubyumve neza, ku gituro handitseho yuko yashyinguwe yitwa Sambao Ndume. Gusa itariki y'amavuko, umunsi n'ukwezi n'umwaka neza neza bihura n'ibyari bizwi kuri Protais Mpiranya. Kuvumbura iyi mva nibyo byari ikizamini cyatsinda abashakashatsi bake. Kumva hejuru hari handitseho hati, ahangaha haruhukiye iteka umuntu wakunze ubutaka bw'abasekuru be gakondo, umuntu wakunze abaturage be hamwe n'umuryango we kurusha uko yakunze ubuzima bwe bwite. Iruhande nanone hari harandi magambo amugaragaza nk'indwanyi itarigeze yemera gutsindwa, ubundi bandikaho bati Daddy RIP, rest in peace, uruhukire mu mahoro data. Abagenzuye neza batekereza yuko inyandiko nk'iyi ngo Daddy rest in peace ishobora kuba yaranditswe n'umwana we cyangwa se undi yareze. Kumenya ibimwerekeye ntabwo byari ibintu byoroshye kugera n'ubwo ikipe y'ubushakashatsi isabye yuko imva ye ipfundurwa. Nubwo umubiri wari waramaze kwangirika, namwe murabyumva, imyaka 16 ashyinguwe. Hari abatangabuhamya benshi nanone, ariko bamwe bavugaga yuko bamubonye muri Zimbabwe mu bihe runaka, abandi bakavuga yuko bafite amakuru yuko yahaje avuye muri Kongo,
abandi bavuga yuko ari inshuti y'abasirikare bakomeye muri Zimbabwe barwananye intambara ya kabiri ya Kongo barwana n'inkotanyi n'abasirikare ba Uganda. Kugeza ikipe y'abashakashatsi igera Harare, hari amakuru avugaga yuko ahubwo Protais Mpiranya yaba akiriho ndetse akaba akigerageza kwihishahisha mu bihugu bitandukanye, ariko hakekwaga cyane hari muri Zimbabwe. N'ikipe y'abashakashatsi niko yabyizeraga ko Protais Mpiranya yaba akiriho. Kugera muri 2020, Mpiranya niwe wenyine wari usigaye mu bantu bashakishwaga 93 bakomeye bagombaga gucirwa urubanza n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda i Arusha. Kugeza muri uwo mwaka wa 2020, yari we muntu wenyine washakishwaga kurusha abandi bose ku isi nzima mu bakoze ibyaha by'intambara cyangwa jenoside. Nk'umuntu wari ukuriye umutwe w'abarindaga perezida wa Repubulika mu 1994, byanditswe yuko umutwe yarashinzwe kuyobora yawuhaye liste y'abatutsi bari bakomeye mu Rwanda barimo nabo mu butegetsi bagombaga kwicwa hamwe n'imiryango yabo. Niwe ngo watanze intwaro ku mitwe y'intera hamwe zahitanye abatagira ingano mu Rwanda. Inyandiko zimwe na zimwe zavugaga yuko Mpiranya yaba ari mu ikipe yarashe indege ya Perezida Habyarimana Juvenal, byose ngo byari mu mugambi wo kugira ngo arimbure abatutsi. Bivugwa kandi yuko ari we watanze uruhushya n'intwaro zo kujya kwica Agata Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe w'u Rwanda, anicisha abasirikare 10 b'Ababiligi bari boherejwe kurinda Madame Agata Uwiringiyimana. Inyandiko y'iperereza yakozwe n'uriya rwego ivuga ko Protais Mpiranya wavutse mu 1956 mu cyahoze ari komini giciye muri Gisenyi yitwaga Protais Dizahanande. Aya ni amazina yavukanye nyuma yuko yitwa Protais Mpiranya. Nyuma rero ngo yaje gufata izina rya mukuru we wari maze gupfa witwaga Mathias Mpiranya. Protais Mpiranya akimara guhindura amazina yize mu ishuri rikuru rya gisirikare rya ESO arangizamo mu 1979. Mu 1993 yagizwe umugaba w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana. Ingabo yarakuriye zagize uruhare rukomeye cyane mu byabaye. Amasaha make nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana hatangiye kwicwa abantu benshi barimo abanyepolitiki. Mu byaha ashinjwa yakoze muri ayo masaha make nyuma y'urupfu rwa Habyarimana harimo kwica Uwiringiyimana Agate wari minisitiri w'intebe, gufunga no kwica abasirikare 10 b'Ababiligi bari barinze urugo rwa minisitiri w'intebe, kwica Faustin Rucogoza wari minisitiri w'itangazamakuru, kwica Felicien Ngango wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, kwica Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rw'itegeko nshinga, hamwe na Frederic Nzamurambaho wari minisitiri w'ubuhinzi. Inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi muri Nyakanga mu 1994, Mpiranya yahungiye mu cyahoze ari Zaire. Yari kumwe na bamwe mu bantu bo mu ngabo ze yarakuriye. Mu kwezi kwa 9 mu 1994 yakoze ibishoboka byose abona passeport ye n'umuryango we berekeza i Yaounde muri Cameroon. Mu 1956 nyuma y'ifatwa rya Theoneste Bagosora muri Cameroon, Mpiranya ngo yaciye muri Huminye arongera arahunga agaruka muri Zaire. Hari mbere yuko abategetsi baho bagera ku nzu ye bakayisaka, ariko umuryango we urasigara nk'uko inyandiko y'iperereza ibigaragaza. Basanze uwahigwaga yanyereye. Ruriya rwego ruvuga yuko Mpiranya yagiye mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ahita aba umukuru wa Horizon Brigade y'uwo mutwe. Habonetse inyandiko z'uko icyo gihe yitwaga Alain Hirwa ndetse amenyekana cyane ku izina rya Komanda Hirwa, kandi ngo yakundwaga cyane n'abasirikare hamwe n'abandi bantu bakoranaga muri brigade abo yarakuriye. Hagati y'1998 kugera mu 2000 muri za ntambara ziswe iza Kongo ya kabiri, Mpiranya hamwe na Horizon Brigade bakoranye n'ingabo za Zimbabwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano yari ikomeye cyane ikisangani hamwe na Katanga. Iyo brigade yarwanye mu duce dutandukanye muri Kinshasa hamwe na Lumumbashi, ndetse ifasha kurinda ibirombe bya diama bya Mbujimayi. Nyuma rero y'amasezerano y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 2002 muri Afurika y'Epfo, abakuru ba FDLR batari bashyigikiye yuko ayo masezerano yakomeza gushyirwa mu bikorwa, bagumije kurwanya ubutegetsi bwa Kigali bakoreraga muri Kongo. Byatumye ingabo z'u Rwanda zibakurikirayo zijya kubarwanya. Uwitwa Taisise Renzaho
wari umunyamabanga mukuru wa FDLR yarafashwe mu kwezi kwa 9 2022 ashyikirizwa urukiko rwa Arusha, naho Mpiranya arongera aranyerera ahungira muri Zimbabwe. Icyo gihe yahungishijwe n'ingabo za Zimbabwe agenda VIP mu ndege ya gisirikare. Nyuma y'uko inkotanyi zisoje urugamba rwo kubohora igihugu mu 1994, Protais Mpiranya yahungiye mu bihugu bitandukanye aha muri Afurika. Yabaye muri Cameroon imyaka 4, aza kuhava atorotse inzego zamushakishaga kugira ngo atabwe muri yombi. Gusa hari n'amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Cameroon bwamubwiye yuko budashobora kuguma kumucumbikira kubera yuko ashinjwa ibyaha bya jenoside. Icyo gihe yahise ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu buryo butasobanutse neza. Abanyazimbabwe muri Congo na President Laurent Kabila ubwe ngo bamubonaga nk'imari ikomeye cyane muri uru rugamba rwa Congo. Umwe mu bantu bakuru muri ubu bushinjacyaha yaragize ati, uriya mugabo yabashije kubaka umubano ukomeye cyane n'abari abasirikare ba Zimbabwe, bari inshuti zikomeye, ngo baramwubahaga cyane, ibyo ngo byari bizwi. Protais Mpiranya ngo ari umuyobozi mwiza w'intambara muri Congo kandi akaba umunyamwuga nk'uko byanditswe bikanavugwa. Ikipe y'abashakashatsi ivuga ko bavuganye bose bamwemeje nk'umuntu wari umunyamwuga mu ntambara. Ikindi witwaraga nk'umuntu wabiminuje cyane ibyo kurwana no kuyobora urugamba, ngo ari umuntu wumva akabaza ibibazo byinshi ku bijyanye n'intambara cyangwa igisirikare, hanyuma yarangiza agafata umwanzuro ukwiye mu gihe cy'urugamba. Mu mashyamba ya Congo, Protais Mpiranya ngo ari umuntu wumvaga cyane ingingo ijyanye n'umutekano n'ubwirinzi, kandi nawe ubwe ngo yararinzwe bikomeye. Ibyo bintu ngo byatangaje cyane abasirikare ba Zimbabwe, bifuza ko bagomba gukorana n'uyu muntu koko. Hari umutangabuhamya wavuze yuko ubwo muri iyi ntambara yo muri Congo yarangiraga mu 2002, abasirikare ba Zimbabwe babonye batagomba gusiga Protais Mpiranya muri aya mashyamba ya Congo, bamufasha kwambuka umupaka ava mu gace ka Mbujimayi yari yarahungiyemo, yambuka ajya Harare, agenda mu ndege y'igisirikare cya Zimbabwe. Ngo operation yari ipanzwe neza. Bivuga yuko Protais Mpiranya yambukanye n'abandi basirikare hamwe n'abarinzi be bakeya. Ageze muri Zimbabwe, ubutegetsi bwa Zimbabwe ngo bwamushakiye ibyangombwa bihimbano, ubundi ashinga ka business gato ko gutwara abantu muri taxi mu mujyi, nubwo atari we watwaraga izo modoka. Ngo zari imodoka ebyiri z'amavane manini zitwara abantu. Gusa mu minsi ya mbere ngo urya akoreshaga bene izi modoka ngo byasaga naho ari ka business gatoya. Ibyaka ka business ngo byari nk'agahezo gato kugira ngo abone uko akora izindi business azikorera Harare. Ahubwo kumbe ngo yari afite isheni y'abantu benshi bakoranaga mu kwambutsa amabuye ya diyama bayavana muri Congo yinjira mu murwa mukuru Harare bakayagurisha. Protais Mpiranya nibi yakoraga. Abatanze ubuhamya bavugaga yuko ngo ari umuhanga mu gutanga amabwiriza ya gisirikare cyangwa se amabwiriza y'urugamba kurusha ibijyanye n'ubushabitsi no gukorera amafaranga. Mu gihe gitoya ubucuruzi yakoraga muri Zimbabwe, cyane cyane ubwo amabuye y'agaciro bwatangiye guhomba. Imibereho ye nk'umuturage wari usigaye hacungira ku bushabitsi itangira kujya hasi, ndetse ngo ubuzima bwe butangira guhinduka cyane hamwe n'abantu b'umuryango we babanaga. Icyabigaragaje ngo nuko mu mwaka we wa mbere akiva muri Congo mu mashyamba, ageze Harare mu murwa mukuru, wabanje kuba mu nzu nini cyane ya villa yari narinzwe. Inzu nini cyane ngo ari ahantu heza cyane. Ariko mu mwaka wa kabiri ubuzima ngo bwatangiye kwanga, ajya kuba mu nzu isanzwe yari mu gace k'umujyi n'ubundi yabagamo, ariko inzu isanzwe itageretse cyangwa sinzi isanzwe abantu bashobora kubamo baciriritse. Nyuma nabwo ngo inzu isanzwe yaje kwivamo, noneho ajya mu yindi nzu ihendutse kurushaho mu kandi gace kataniyubashye cyane hadatuye abaherwe. Za modoka ebyiri nakubwiraga yakoreshaga za taxi, ubundi mbengo zatwarwaga n'abashoferi yahembaga. Nyuma y'igihe gitoya abo mu muryango wa Mpiranya batangiye kubona yuko ubucuruzi butangiye kugenda nabi, bahitamo gufata za modoka barazitwarira, abashoferi birukanwa ku kazi. Byari bisigaye noneho ari ugushaka amaramuko. Umunsi umwe ngo izi modoka zagize ibibazo zose ziragonga. Umuryango wari waramaze kwinjira mu bukene, ntiwashobora kuzikoresha ngo zisubire mu muhanda. Muri icyo gihe Zimbabwe yari iri mu bibazo bikomeye cyane byo guta agaciro k'ifaranga, ku buryo umuntu ubona udufaranga dukeya
yashoboraga no kwicwa n'inzara, ubuzima bwari buhenze. Muri icyo gihe rero nibwo Protais Mpiranya yanafashwe n'indwara y'igituntu. Yarasanzwe anarwaye indwara y'umutima. Nta mafaranga na makeya yari asigaranye ashobora kumwishyurira imiti n'ibitaro. Umugore wa Protais Mpiranya we yabaga mu Bwongereza. Nawe yashakishaga ubuzima mu bihugu by'abazungu. Yasabwaga gukora cyane, harimo n'amasaha y'ikirenga, kugira ngo abashe kumwoherereza amafaranga yo kubasha kumutunga we n'umuryango we, ayohereza muri Harare. Gusa Protais Mpiranya yajyanywe kwa muganga, nubwo umuryango we utari worohewe n'ubukene. Igihe yuzuzaga impapuro zimwinjiza mu bitaro kwa muganga, n'ubundi yakoresheje amazina ya Sambao Ndume. Izo mpapuro zaje kujya ahagaragara nazo. Aya mazina muyibuke yuko ariyo yanditse ku mva ye, Sambao Ndume. Ubwo ni nayo mazina yapfanye. Itsinda ry'abashakashatsi ry'umuryango w'abibumbye rikeka yuko umuryango we ari wo wishatsemo ubushobozi bwo kumushyingura, ndetse banakora ibishoboka byose hashyingura abantu bakeya kugira ngo hatazamo abandi bantu, bigatuma hatahurwa yuko ari Protais Mpiranya wapfuye, no kugira ngo kandi bidaca intege imitwe y'abarwanyi yari muri Congo yari imushyigikiye. Itsinda ry'abashakashatsi ba Loni babonye amakuru n'impapuro bigaragaza yuko mbere yuko apfa yarimo ashakisha ubuhungiro mu bwami bw'Ubwongereza n'ahandi hantu yashakishaga ubuhungiro nanone mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Itsinda riyobowe na Serge Bramette ryabashije kumenya yuko igihe cyose cyashize urupfu rwe ruhishwa byari bigamije kugira ngo abamukomokaho babashe kuzabona amafaranga yo kubatunga bakoresheje izina rye nk'umuntu wari ukomeye kandi bagenderagaho, kubera ko ngo hari abantu bari biteguye kuba bamutera inkunga igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se nanone ngo bakanabikora mu rwego rwo kwicungira umutekano no kwanga guca intege abandi bantu bapfobya jenoside no kurangaza ubutabera. Ikindi iri tsinda ryari rizi ridashidikanya ngo nuko kugera mu 2002 Mpiranya yabaga muri Congo ari umurwanyi ukomeye. Ibindi byose rero byerekeye ubuzima bwe byatangwaga n'abatangabuhamya hamwe n'abagenzuzi byari birimo kwibeshya kwinshi cyane, kugira ngo rero ibintu byose bijye hanze. Ubuzima bwa nyuma bwa Protais Mpiranya wari waramaze kwihimba Sambao Ndume bwamenyekanye bivuye ku makuru yavanywe muri mudasobwa y'umuntu umwe uri mu bihugu byo mu Burayi. Ntabwo icyo gihugu cyatangajwe, gusa bikekwa yuko ari umugore we cyangwa se umwana we, bombi baba mu Bwongereza. Gusa The Guardian cyangwa se BBC ntabwo zigeze na rimwe zivuga ahantu iyi mudasobwa yakuwe, ngo niyo yarimo amakuru yose. Iyi mudasobwa rero yahise icakirwa n'abagenzuzi ba Loni. Hagenzuwe amakuru menshi cyane kandi yari ingenzi yari muri iyi mudasobwa. Bigenzuwe baguye ku butumwa bwa emails bwavugaga umuntu wigendeye. Mu Kinyarwanda uwigendeye ni uwapfuye. Nanone ubutumwa bukagira buti uwashaje. Mu Kinyarwanda nabwo umuntu mukuru wapfuye hari igihe bavuga yuko yashaje, cyangwa se bashaka kuvuga ko ari umuntu mukuru. Hagenzuwe nanone ingendo z'abantu b'umuryango wa Mpiranya. Basanga harimo kashe za visa zatanzwe n'igihugu gifatanyabikorwa cyitwa Zimbabwe. Izo kashe zatewe muri pasiporo y'uwo muntu mu 2006 mu kwezi kwa 10. Uwo muntu yavaga mu bihugu byo mu Burayi, by'umwihariko mu Bwongereza, ajya muri Zimbabwe, hamwe n'izindi zo kuva muri Zimbabwe ajya mu Bwongereza. Mu kugenzura noneho baje gusanga muri ya mudasobwa harimo amafoto menshi cyane ya kera, ariko baza kubonamo amafoto y'ingenzi cyane yagombaga kwitabwaho. Ayo mafoto yari imihango yo gushyingura. Muri ayo mafoto yo gushyingura harimo agaragaza neza umubiri wa Protais Mpiranya uri imbere y'abantu bo mu muryango we n'inshuti zabo barimo bawusezera. Umubiri waragaragaraga neza mu ifoto. Ntabwo byasabaga yuko umuntu acishiriza, nta nubwo ifoto yari imwe. Umubiri wa Protais Mpiranya ugaragara aho ngaho imbere bari kuwusezera. Bari abantu bake mu muryango. Uyu mubiri wa Mpiranya mu kushyingura yari yambaye costume y'umukara n'utubara tutagaragara neza ariko wacishiriza. Mu ifoto byaragaragaraga
iyi costume abakoze amaperereza baje no kuyisanga ikigaragara neza mu gituro cya Protais Mpiranya. Nyuma gatoya baje kubona ifoto y'inyandiko y'ubugeni yandikishijwe intoki yo kwibuye ryo ku gituro, hamwe handitse amagambo yo kumuherekeza n'amazina ye bari barahinduye. Uwohereje iyi foto ni umuntu w'umuryango wa hafi wayohererezaga undi muntu wo mu muryango. Iyi foto y'ibuye ririho amazina wayoherezaga yashakaga gutanga ikimenyetso cy'aho umuntu wabo ashyinguye, kubera yuko yababwiraga ngo bakibona iryo buye niho bazasanga umubiri wa Protais Mpiranya. Nyuma y'igihe kinini rero ubutegetsi bwa Zimbabwe bwararuciye bwararumize. Noneho nyuma y'ibimenyetso simusiga ubutegetsi bwa Zimbabwe bwemeye yuko iyi mva yacukurwa, umubiri wa Protais Mpiranya ugapimwaho ibimenyetso bya gihanga hamwe n'uturemangingo twa ADN. Hari mu masaha ya mu gitondo cya kare ku itariki 27 y'ukwezi kwa kane 2022 nibwo abagenzuzi ba Loni bazobereye iby'ibiranga abantu batakiriho hamwe n'itsinda ry'abagenzacyaha ba Zimbabwe bafunguye imva ku manywa y'ihangu batekerezaga yuko ari ya Protais Mpiranya. Bafata iby'ingenzi cyane byatuma babona amakuru ya nyuma. Abapolisi 20 ba Zimbabwe batumweho ngo baze kurinda umutekano, wenda hataba hari abambari be batuye aho ngaho hafi bashobora guteza akajagari. Umwe mu nzobere zari muri iki gikorwa yavuze yuko abacukuye bamanutse kugera ku isanduku yarimo umubiri wa Protais Mpiranya, barayifungura bafata ibiranga umubiri we bizakoreshwa mu bizamini, ariko ngo umubiri we ntabwo wateshejwe agaciro cyangwa icyubahiro, ngo ntabwo wanyeganyejwe cyangwa se ngo ushijagurirwe. Wari mu ikipe y'aba bashakashatsi yaragize ati twebwe ntabwo twashinyaguriye umubiri we nk'uko yabigenzaga kuba yaramaze kwica muri jenoside. Ibi bimenyetso byavanywe ku mubiri we byapimwe neza, ibisubizo byabyo bishyirwa ahabona ku munsi wo kuwa kabiri w'itariki 11 y'ukwezi kwa gatanu 2022. Bigaragaza yuko nta kwibeshya na gutoya ko uwabonetse ari Protais Mpiranya. Byanemejwe kandi n'ibindi bimenyetso bitari bya gihanga, urugero nka ya myenda yagaragaye mu mafoto yambitswe mu mubiri wa Protais Mpiranya mbere yuko ashyingurwa, n'ibindi byagaragaye mu mva ye. Ku ibuye riri ku mva ye hariho umugabo usa n'uhagaze afashe umwambi akarasa imbere ye n'ingabo mu kiganza. Ibintu byakozwe n'umunyabugeni washushanyije kuri iri buye bikagaragaza yuko ushyingwa aho ngaho ari indwanyi cyangwa se nanone ahubwo ngo ari n'intwari. Iruhande rw'iyo shusho niho handitse rero ngo Daddy RIP, data uruhukire mu mahoro. Ni amagambo bikekwa yuko yaba yaranditswe cyangwa se yarategetswe yuko yandikwa n'umwana we cyangwa se umuntu we hafi w'umuryango cyangwa umugore we, birangije bikorwa n'umunyabugeni. Kuri Serge Brametse wamaze igihe akurikirana iyi dosiye, ni intsinzi ikomeye cyane y'ikirenga kumenya irengero ry'umuntu nk'uyu nguyu washakishijwe imyaka irenga 20. Ati kubona ukuri kuri Mpiranya bizashyira igitutu ku zindi leta zitandukanye zicumbikiye abakoze ibyaha bya jenoside yuko nazo zigomba gutanga amakuru cyangwa zikabatanga bagacirwa imanza. Protais Mpiranya niwe rukumbi wari usigaye mu bantu bashakishwaga n'uru rukiko wari utaraboneka. Kuri Brametse kandi ngo iki gisubizo cyo kumenya irengero rya Protais Mpiranya cyari gikwiye kugira ngo abantu bacitse ku icumu babashe gutuza, kubera yuko byari umwenda ubutabera bubabereyemo gusubiza ikibazo cy'irengero rye. Ibihe byiza mwese naho ubutaha. Ndamizero y'u Rwanda, mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye ariko nahisemo kuba indwanyi kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse.
bahamagare kuri 0788 88 66 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted.